أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allah Teala бар, bir Allah'tan başka ilahi zat yok. Şimdi biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadisler okuğumuzdan devam etimiz. Bugün 7. hadis bula. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayya تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم رواه مسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Tamim ibn Aus radıyallahu anh'ı rivayet kıla. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyip aytdı. Din ul işkirsizlik. Sahabeler soradılar, kimge qarata? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ga, onun kitabına, onun ilşisine, hem Müslümanların emirlerine, hem de gadi Müslümanlara qarata deyip cevap verdi. Bu hadisni Peygamberimizden rivayet ete Tamim ibn Aus radıyallahu anh. Kimsin ol? Tamim ibn Aus. Yani Abu Ruqayya, Tamim ibn Aus ol bizning ulug' mashhur sahabalarning birisi bulup tura. Evvel Nasara dininde. Kana Nasraniyen dip getirirler. Nasara dininde buldu. Hem de 9. Hicri yılda İslam dinin kabul etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Medine'de işraşıp İslam dinin kabul ete. Hem bilgili bulgança Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından son doğru halifeler şırında Abu Bakr, Ömer, Osman şırında bizden zor fitneler başlanıp gitti. Şul sebeple ol bu fitnelerge birişmez için tolusunca uzun gıybedetke bağışlı. Hem meşitte tura, meşitte yaşı başlı. Hem bütün işi Allah'a gıybedet kılıda bula. Ol in küp tehaccüd namazın okuşulardan bulup sanala. Indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o'zining tahajjud namazları bilen ayrılıp turganga ko'ra ol Peygamberimizden kelip so'ray, "Narsadi ya Rasulullah, men de tahajjud namazын ko'p o'qiyman. Ham endi masjidda qay vaqtda sajda qila turgan o'rnimni ko'rmayman" degashtin. Peygamberimizden so'radi ruxsat ol masjidga o't kirtirga. Elbette sahabeler bunu bir katı tiskeri revişte kabul ettiler. Çünkü bu mecusilikten kalgan gamel. Biz bu Nasara'dan kelgen, sen Nasara dinindeydin, şunu sen bizge de kirtirge tilisin mi deyip sahabeler arasında şavşu koptu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat etti. Hem Tamim ibn Aus meşitte birinci ot kirtuşu bulup sanala. Ot qabızdı hem de indi şuşunda yaqtılık için. Mene ol şunun bilen o'zinchalikli buldu. Bilgili bulgancha ol 40. Hicri yılda Palestinada Aqsa meşitinde vafat buldu. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 18 hadis rivayet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin başlap jiberdi. Din ol işkirsizlik dedi. Din ol işkirsizlik. Yani ihlaslık, takvalık kibik. Yani işkirsizlik dinde bulgan, in bularga tiyişli bulgan en mühim elementlarının birisi deyip aytasım kele. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayta "İleyhi yas'adu kelamun tayyibun ve amelun salihun." Allah Teala'ga irişe, Allah Teala'ga nerse irişe, kelamun tayyibun yaxşı söz hem izgi amel
ішкірсіз қылынған ихлас ғәмәл генә Аллаһ Тәаләгә ирешә диде. Һәм беренче біз динебездә ішкірсіз булырга тиеш. Һәм беренче ішкірсізлек кем лайыклы? Әлбәттә, Аллаһ Тәалә беренче ішкірсізлеге безгә лайыклы. Аллаһ Тәаләгә ішкірсізлегебез түбәндәгечә була. Беренче, шын күңелдән, ихластан, ішкірсіз рәвештә Аллаһ Тәаләгә иман китерү. Икенчесе, Аллаһ Тәаләгә ширк китермәү. Аллаһ Тәаләнең бөтен төр кимчелекләрдән пак булуына ышану һәм бу матур күркәм исем сыйфатлар бары тик Аллаһ Тәгаләгә генә хас икәнлеген белү. Һәм ихлас гыйбадат кылу, Аллаһ Тәгаләгә итагать итү. Бу безнең Аллаһ Тәгаләгә булган ішкерсезлегебез булып тора. Сыңыннан икенче ішкерсезлек кемгә карата дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең китабына, Коръәни Кәримгә карата ішкерсезлек диде. Коръәни Кәрим Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән олуг китап, олуг сүзләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна анзалнаху зикран ва инна лаху лахафизун." Дөрестлектә без ул Коръәнне иңдердек һәм без аны үзебез кыямәткәчә сакларбыз диде. Безнең Коръәни Кәримгә карата булган иң беренче ішкерсезлегебез Коръәни Кәримгә ышану, ул Аллаһ Тәгаләдән килгән олуг китап икәнлегенә ышану булды беренчесе. Икенчесе, Коръәнне уку һәм ятлау. Әгәр син үзеңнең Коръәнне яратам дисең икән, Коръәнгә карата ішкерсезлеген күрсәтергә телисең икән, син аны еш укы. Күпме син аны еш укыйсың, ничек син телефоныңны еш алган кебекме, яки син Инстаграмда утырган кебекме, шулай итеп син еш Коръәнне тотасыңмы? Менә синең ішкерсезлеген Коръәнне үзеңә максат итеп куй. Коръәннән бер генә аят булса да Коръәнне ачып укырга, көнгә бер генә булса да аятны укырга дип. Чөнки бу синең Коръәнгә карата ішкерсезлегең була. Әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям: "Иқраул Кур'ана фа иннаху яти яумил қиямати шафиган ли сахибихи." Ягъни Коръәнне укыгыз ди. Коръәнне укыгыз. Кыямәт көнендә Коръән укучысына шәфәгатьче булып килер ди. Бу хадис безнең Муслим риваятендә китерелгән. Ягъни кыямәт көнендә укыган Коръәннәребез безгә инде шәфәгатьче булып торыр. Инде ятлауга килгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям әйтте: "Коръәнне өйрәнегез, ятлагыз" диде. Кыямәт көнендә дәрәҗәләрегез ятлаган аятларыгызга карап билгеләнер диде. Бу икенче ішкерсезлек булды. Өченче, Коръәни Кәримгә карата ішкерсезлегебез аны матур тавыш белән, тәҗвид белән уку. Ягъни Коръәннең мәгънәсе югалмас өчен аны тәҗвид белән дөрес иттереп уку сорала. Коръәни Кәримгә карата өченче ішкерсезлегебез ул да булса укыганда аның мәгънәсенә төшенергә тырышып уку. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям да әйтә, ягъни сез Коръәнне укып та аның мәгънәсенә төшенмәсәгез, ягъни бу сезнең йөрәкләрегезгә әллә замук, юзак илнеп куелганмы ди. Коръәни Кәримдә әйтә, Мөхәммәд сүрәсенең 24-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Афала ятадаббарунал Кур'ана ам гала кулубин aqfaluha." Ягъни әллә сезнең йөрәкләрегез ябыкмы ди? Ул Коръәнне укып та аның мәгънәсенә төшенмисез дип Аллаһ Тәгалә безләрне кисәтте. Шулай иттереп, Коръәни Кәримгә карата ішкерсезлеге безнең киләсесе ул да булса үзең Коръәнне укырга өйрәнгәннән соң аны башкаларга да өйрәтү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям әйтте: "Хайрукум ман тәгалламал Кур'ана ва галлама." Сезнең иң хәерлегез Коръәнне өйрәнүчегез һәм Коръәнне башкаларга да өйрәтүчегез диде. Бу хадис Бухари җыентыгында китерелде. Һәм соңгысы Коръәни Кәримгә карата булган ішкерсезлегебезнең соңгысы ул да булса Коръән белән гамәл кылу. Коръән белән гамәл кылу. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә Саф сүрәсенең 2-3 аятларында: "Я айюхаллазина аману
لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ey iman getirgen bendeler, siz de Kur'an'ı okuyasız di, Kur'an turunda söylüyorsunuz di, lakin söylegen sözleriniz bilen gamel kılmıyorsunuz. Allah Teala karşında büyük dereceye erişti. Şul bende kim söylegen sözü bilen gamel kıladıydı. Şunun için Kur'an-ı Kerim'e karata işkirsizliğimiz mene şuşunday revişli bula. İndi üçüncü işkirsizlik turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi peygamberge karata işkirsizlik dedi. Peygamberimizge karata işkirsizlik nişik bula? En birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge iman kitiru aşa. Ol Allah Teala'nın ilçisi bulganı ikenligin. Allah Teala Nisa suresinde 136. ayetinde ayette: Ey iman getirgen bendeler, iman getirigiz. Allah Teala'ga, feriştelerge, anın Resulüne dedi. Yani biz iman getirge tiyişbiz, en birinci peygamberinin Allah Teala'nın hak ilşisi buluğuna. Nişe getirip Ahzab suresinde aytildi. Yani ol peygamber bir kim bulmadı, birigizning de etisi de bulmadı. Bartik Allah'ın Resulullah. Ol buldu Allah'ın ilçisi ve hatimin nebiyin hem peygamberlerinin mührü, piçeti buldu deyip getirildi. Biz en birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şanabız Allah Teala'nın ilçisi bulganına hem peygamberlerinin mührü bulgandığına. İkinci işkirsizlik Peygamberimizge karata ol ona itaat itu. Peygamberimizge itaat itu. Allah Teala ite Men yuti'ir rasule fakat ata'allah. Nisa suresinin 80. ayetinde Allah Teala ite kim de bulsa peygamberge itaat etse ol Allah Teala'ga itaat etken kibik bula. Peygamberge itaat itu ol alıp gelgen şeriatını tutu, anın sözlerini kabul itu hem ana iyeru degenini anlata. Hem indi üçüncüsü ol da bulsa peygamberimizge karata işkirsizliğimiz anı yaratu, anı siyu aşa bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratu ol peygamberge karata işkirsizlik bilgisi. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, birigiz de imanның lezzetin tatımaz, halavetul iman, birigiz de imanның lezzetin tatımaz, şul vakitka kadar Allah Teala hem onun ilçisi ona bu dünyadaki bütün eybirden süyükli bulmuşa tırıp dedi. Mine şu hadiske muvafik bularak biz peygamberimizge karata işkirsizliğimizni көрсәтергә телибез икән, demek biz onu yaratırga, onu süyerge tiyişbiz. Şulay yok. Dördüncü işkirsizlik peygamberimizge karata ol da bulsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolun irenu hem anın bilen gıybretlenu aşa bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolun irenemiz, anın sirasın, nişe gittirip ol yaşagan, nişe ol üsken, nişe gittirip ol peygamberlik vazifasını jitkirgen, biz şuşunu irenip gıybretlenu aşa, biz peygamberimizge işkirsizliğimizni көрсәтәбез. Beşincisi, peygamberimizge karata işkirsizliknin ol da bulsa teaddub bi adabi Rasulillah, tahalluk bi ahlaki Nebiyullah diybiz. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin edeb hem ahlak sıfatların özümüzde bulduru aşa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakın özümüzde bulduru aşa, biz ana özümüzün işkirsizliğimizni көрсәтәбез. Hem songusu, altıncısı peygamberimizge işkirsizliknin ol da bulsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin tutu, sünnetin ütev aşa. Mine bu dinde bulgan üçüncü işkirsizlik. Birincisi Allah'a, ikincisi Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'ge, üçüncüsü ol da bulsa peygamberimizge karata işkirsizlik. Sınından peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların emirlerine karata li eyyimmetil muslimin işkirsizlikni atadı. Kimsin ol eyyimmetil muslimin? Kimler ol? Müslümanların emirleri. Aytildi kitaplarımızda aytila hum gulema vel hukama deyip. Kimler alar?
галимнәр һәм хакимнәр. Мөселманнарның әмирләре алар галимнәр һәм хакимнәр. Аларга карата эшкерсезлек иң беренче ул да булса итагать итү. Беренчесе аларга итагать итү аша. Чөнки Аллаһ Тәала Ниса сүрәсендә 59-нчы аятында әйтә: "Атигуллаһа ва атигур расул ва улил амри минкум". Аллаһка итагать итегез, аның расулына итагать итегез һәм арагыздан сайлап куйган әмирләргә итагать итегез диде. Хадистә әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ва ин тәаммара алейкум габдун" ди. Хәтта ди сезнең истән ди әмир иттереп кыл сайланып куйса да аңа итагать итегез диде. Ягъни итагать итү ул эшкерсезлекнең, диндә булган эшкерсезлекнең беренче сыйфаты булып тора. Шулай ук икенчесе шушы мөминнәрнең әмирләренә карата аларга хәерлелекне һәм хаклыкны таратырга булышу. Хәерлелекне һәм хаклыкны аларга таратырга булышу бу икенче эшкерсезлек булса, өченче эшкерсезлек әгәр киңәш, насихаткә мохтаҗ булсалар икән, аларга киңәш, насихат бирү ул аларга булган өченче эшкерсезлек булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Инна мин аъзами джихад калиматул хак гинда султанул джаир" диде. Ягъни иң олы джихад ул явыз султан янында хак сүз әйтү диде. Әгәр насихаткә мохтаҗ икән, киңәшкә, аларга киңәш, насихат бирү. Бу булды безнең 4нче эшкерсезлек. Беренчесе Аллаһка, икенчесе Коръәнгә, өченчесе Пәйгамбәргә, 4нче мөселманнарның әмирләренә, 5нчесе исә гади мөселманнарга карата, мөселманның мөселманга карата эшкерсезлеге түбәндәгечә була. Беренчесе аларга яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю аша. Икенчесе аларга дөньяда һәм ахирәттә уңышка ирешергә ярдәм итү, булышу, күрсәтү аша. Һәм өченчесе, әгәр дә насихаткә мохтаҗ икән, киңәшкә, насихаткә, аңа киңәш, насихат бирү диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Инна мин хаккил муслим галя муслим ан янсах иза габа". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мөселманның мөселманда хаклары бар. Әгәр ул киңәшкә, насихаткә мохтаҗ икән, киңәш, насихат бирү" диде. Дибәк, киңәш һәм насихат бирү ислам динендә фарыз кифая хөкемендә. Ул кирәкле урында, кирәкле кешесенә, кирәкле вакытта булырга тиеш. Тик мәсәлән, кеше иртә белән эшкә ашыкканда, аны подъезд төбендә бер әбиең туктатып, "Тукта әле, улым, мин сиңа киңәш бирәсем килә" дигәндә, ул урынсыз була. Аны бер кеше тыңламый. Ләкин урынлы киңәш, насихат кешегә хаталарын күрергә, гаепләрен танырга ярдәм итә һәм инде төзәлергә сәбәп була. Шуның өчен мөселманнар диндә эшкерсез булырга тиешләр. Эшкерсезлек безнең һәр эшебездә күренергә тиеш. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril jama'atil muslimin ajma'in.